أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaaroɓe télévision meɗen Jama TV, on salminama ko kala ka wonɗon ɓaawo en seedade ala reweteɗo ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo nafare uɗol lorra kadi mo rewali. ɗum ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɓaawo ɗum ɗon hiɗen seeri to nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo diina gonga. o nelirmo nuural huda fiyo naɓu ko wiyete majjere kon, fiyo naɓu niwre o adda ndaygu. ayi hiɗen andi neɗɗo so tawi woni niwre ari, si a sokoliyo niwre yaw ko ndaygu addata. bon si majjere ari ko honnum majjere ittirte ko gandal. ay ko ɗum ɗo fof woni ko neliri nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ay ko nurun wa hudan. nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko annora, ko o fewnowo. nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko torso, ay ko o ndaygu. ko ɗum waɗi si kanko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o inni mi acciri on piiji ɗiɗi en tant que hiɗon jogotiriɗo on majjata ko ɗum woni alqur'ana e sunna. ay ko waɗi kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni fewuɗo fewnowo. ay ɗum nan hiɗen seedono nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelirmo diina gonga fiyo feññinɗum ɗo e hoore diinaje fenandeji ɗin fopp. ay ko waɗi no woodi piiji buy inneteɗi ko ɗi diina hara wona ɗi diina, hara ɗi ƴetta baka e diina kam. ay joni noon wawɗo wona menen min wayi jangi jangali bon sendidira guɓe e condi ala kulli haalinne. si tawi woni ɗo ɗi condi si tawi woni ndi préparama ɗo woni ko farine, woni ko mburu ndi waɗete, woni ko mboyri ndi waɗete, woni ko toori, woni ko condi ndin chocolat. si tawi woni tun woni ndi jillodiri e guɓe ndi nafata. joni si tawi woni ko exemple condi farine, si tawi woni ndi jillodiri e guɓe, si tawi woni ndi moƴƴinama mburu, ndi namade golle mburu, si tawi woni mburuji ɗen gollama nafata. ha bon haray kono haray hiɗen sokoli ka guɓe nden e condi ndin sendodira. amma si ko tori ndin kadi waka zalika, si tawi woni tun guɓe ɗen e condi ndin si tawi woni jilli, si tawi tori ndin si ndi moƴƴinama ndi nafata. kono kay haray hiɗen sokodiri e guɓe e condi yo sendodiri. ay bon ko ɗum waɗi si tawi neɗɗo si tawi woni tun a jangali, piiji buy addata ɗo baki e ma inne ko diina, hara wona diina ƴetta. fami hara noon nafoytama ñande janggo. ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi to hal ataka hadisul khasiya wuzun yawmayni khashiya. woɓɓe go aroya e ñande dargal hara hino juuluno, hino jangi, hino waɗi piiji buy, kono ɓay tun haray ɓe anda, ɓe tippa e yaqini. ko ɗum waɗi so inni to mana al ilmu qabla qawli wal amali. neɗɗo ko gandal ngal addi piiji ɗin jeena sappo ko fokke ko neɗɗon ko si a jangi sendidira gonga e fenande. ay ko sa jangi sendidira sirku e bidiya. bon on andi wona exemple ɗa wawi jangude ɗo joni diina kan fama ka ha moƴƴa, mais sa bakidiri ka e sirku diina ma kan ka bonay. si a jangi ɗo diina kan ha fami a bakidiri e yiigo diina kan ka bonay. si a jangiɗo islam on ha gayni a bakidiri ka e bidiya, mais diina kan ka bonay. ay kono ko ɗum ɗo woni sendirgol guɓe e condi. nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam non kanko ko ɗum ɗo addimo ko ɗum waɗi ko khatimun nabiyina, ko timmode annabaɓe, ko argo seɗidira sendidira fes gonga e fenande.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ande gonga ari fenande yahi ko wiyete fenande ko ɗum ko hunde mehetende mana ittende nafata hay fus ayi ɗum noon hiɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelirmo diina gonga ayi fiyo feññi e hoore kala ko wi'a diina tawi wona diina ayi joni noon ko on to famata ɗum ɗon ko so tawi wona jokki nelaɗo on lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hiɗon andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maki ɗeɗo mofte maɓɓe feccoto pecce 97 fof naatoya yiite ha heddo wotere sabaɓe landi ko fedde honde natoyta alijanna mi landaki natoyede yiite ɗen nelaɗo maki ko kala jokkuɗo komi jokki kon on tigui maayi e hoore ɗum ɗon ayi koɗa so ini ko ɗum waɗi so ini lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko nelaɗo woni référence ko nelaɗo woni ñantinirga ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni ko jokkete kala ko goɗɗo innima ɗum ɗo ko diina ndaaru so tawi woni nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam golli so on tigui ɗo wima ko diina are juulem kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki sallu kama ra'aytumuni usalli ka juulire no yirɗo min Muhammadu miɗo juulira noon ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni ko homɓe woni gonɗinɓe alqur'ana ko ɓen jangiroɓe alqur'ana wonanode cippori noon warattirel qur'ana tartila jangugol alqur'ana wondude tajwidi joni ta hurufuje ɗen haqqeje majje on wallahi nokkele buy hande so tumbodirama ɗo a nani alqur'ana hino jange a tamay hoore ay par ce que alqur'ana si tawi woni a jangiralnode hana jangirede noon non kadi ko bakkatu nafata ay warattirel qur'ana tartila alqur'ana ko jangugol nde wondude tajwidi nde cippori noon wona jangirol alqur'ana womono inna goro wona goro billo woro la ndare alqur'ana on ilay aya kala nabi aya kala no waɗi poyen ay safi alqur'ana no wawa code de route si anani code de route ko alqur'anul karim ndare alqur'ana on fop ilandema alif lam mim zalika kitabi nda ha hewta qul a'udhu bi rabbin nas ndare ile aya kala nabi aya no waɗi poyen ile aya kala nabi aya no waɗi e poyen bon hinde wodi nokkeli go alqur'ana sa jangi ha hewtiɗo ga darotako ko hawjuɗa wawata darade donc ko interdit daragol eyi no wodi ko jangata qur'ana sa hewti ɗon obligatoire ko ma daroɗa ko hawjuɗa ko ma daroɗa ayi bon wawata ko sifade ɗo par ce que o fokke janga si wawa famude ɗum ɗon fof ayi kono hay alqur'ana kala so tawi woni a jangi tawina no nde cippori noon nafatama ayi ko ɗum waɗi il faut que on tigui anda ko ɗum ɗo fof addi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ittugol majjere adda peewal ay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay hide seedo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelirmo diina gonga fiyo ittu majjere o adda peewal ay sen iwi ɗum haray hiɗen seedo hiɗen mawlo Allah e pittandu wonkiji meɗen ay ko sabu toujours kono yawtirten noon wonki ko ɓuri hewde kon ki jamirta jommake ko nafataki kon ay neɗɗo noon si a andali ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala faala anduɗa ko honnun nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faala anduɗa ko sabu honnun Allah subhanahu wa ta'ala tagirma adduma ko adna ɗo avant Allah subhanahu wa ta'ala tagudema adna ɗo tawda ko impose no kon si tawi woni a anda ɗum kara hansi tawi woni wonki on tigi ronka foolude on tigi inna nafsa la ammaratun bisu'i ay Allah subhanahu wa ta'ala nde taguno baba adama o wallini wonkiji ɗin fof koye ɓi baba adama ewi o tamuno wonkiji ɗin fof o wi ene alastu bi rabbikum ene mi laataki komin woni jeyi on en fof meɗen hiɗen sérité ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyi en ko kanko woni ko tagi en ayi mais probléme ko honto est ce que sabu ko addiren aduna ɗo kon hiɗen respecté ɗum hiɗen ɗofti ɗum wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali ɓe e jinnaji ɗin fiyo ɗirewan ko ɗum woni probléme on wono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon o noddoya nela e ɓen fop o landoɓe am Muhammadu mi neluno ma e tagore nden ya holluɓe ka moƴƴere nden heɓato mana ya yamirɓe ka moƴƴere nden heɓato ɗon haɗaɓe ka bone on woni toon a yettinno
nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o seedi to mi yottinno après enen mofte maffa ɗen kadi nodde ɗen o yottinno e moɗon ɓawa ndo yottini on jaɓuno ay andi toujours kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ittay hujja o ittay dalilu e hoore makko ay den probléme on fof ko ɗon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yottini alquran ari sunna ari han al halalu bayyin wal haramu bayyin hande gonga on hino feeñi ko wiyete fenande kon hino feeñi probléme on ko honto ko tawni gonga on jaɓete jokkede probléme on ko ɗon ay on non hiɗen seedo hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji meɗen nam hara toujours hiɗen toppito darsu men on hiɗen andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde wi neɗɗo on nde wonuɗa hellifaɗo ko farle makko wonugol neɗɗo mu'minu gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde gonɗinɗa noon par ce que neɗɗo mana golleji par ce que golleji banu adama ɗin fop koye hoore iman woni ko fawoto ay iman ko ɗum so waɗi so deftere ne wi to al imanu mana al haya'u bid'un ay mana neɗɗo sa gonɗinal ko feccere diina ma kan ay so neɗɗo ko tawni a gonɗini golle ɗen koye hoore gonɗinal ngal woni ko fawto mana neɗɗo no imanu makko ɓeydori wo ko noon o ɓuridi martirde martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala ay sabu noon no imanu ma ɓeydori wo ko noon ɓeydirta gollirgol ko moƴƴi rentoɗa waɗigol ko boni ko imanu on wawata akkude noon ko waɗa so ɓeyni ko fawi neɗɗo so woni hellifaade fof ko gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗu heɓugol iman ay si feƴƴi ɗon nde tigi iman o anda ɗum hande kadi hunde ko moƴƴinantama golleji ɗin par ce que hon woni go heɓugol iman ko jaɓugol Allah jaɓa nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay a woni neɗɗo gonɗinɗo bon rento e haqqe musidɗo muɗum a woni neɗɗo gonɗinɗo noon est ce que noon haaɗi ɗon tun la hande kadi noon wona waɗowo dewal juulowo itta sadaka wowla ko moƴƴi par ce que hay konngol moƴƴol ko sadaka ɓe wi konngol moƴƴol ko sadaka kalimatu tayyibo sadaka ay konngol moƴƴol tun haalawol moƴƴol ko sadaka ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki neɗɗo haalawol bonngol kadi noon ko honnu haalawol bonngol kadi ko musiba ko ɗum waɗi si nelaɗo maki ngoni ngal ɗengal ma ngal ko piyori ko ngayuri wonande neɗɗo on par ce que ɗengal ma ngal sa rentinali ngal e woylugol piiji bonɗi e haalaji bonɗi ngal wona e saabu ko naata sa baɓɓe landi nelaɗo ɓe maki ene nelaɗo goɗɗo kadi yo landitire e saabu konngol ko wowli mo nangitire ɗum nelaɗo maki essaye jiyaɓe nangitoyte ɓe suƴƴitorete gecce maɓɓe ɗen yawmal qiyama sina saabu koɓe kundule maɓɓe ɗen ɗenɗe maɓɓe ɗen ay kono konngol moƴƴol si woni sadaka konngol bonngol kadi sikkuɗa ko honno ko fitina ay kono waɗa so ɓeni neɗɗo nelaɗo maki neɗɗo si tawoni a fanki duuɓi temedere lebbi temedere si tawoni sa a onti hunduko ma ko na ko moƴƴi wowlata haray fanku bon fenande sabu fenande e goɗɗo feni sabu fenande makko woni ko sabu yimɓe wartidiri ha ɓeytidiri wonkiji sabu fenande kono waɗi ɗum wona konngol ngol goɗɗo feni fenande sabu ne fenande makko ɗe woni sunnugol saare wona guere ko jelo arata ɗo fena hakkude yimɓe piira ɗo ɓe guerdira ɓe naɓidira sariya jelo bon ça fait ko ɗum woni konngol bonngol kadi ko musibo ay konngol bonngol kadi ko reneteɗon e muɗum ay ɗum ɗon fof noon ko si tawni neɗɗon a gonɗini wawa heɓude ɗum ɗon fof ay neɗɗon o anda ko moƴƴinantama golleji makko ɗin wona ñawoje julde eno laɓɓinorte mana neɗɗo si tawni a waɗa e dewal no laɓɓinorta bon wonano yurɗa noon si tawni wona ko longal heeɓi on tigui ma wona honno salli gorte ɗin ɗon fof hino tawa e laaɓal ngal no neɗɗo o laɓɓinorta si wawa gollugol diina ora wona ƴettugol tun ndiyam e sabunde nataɗo kawrugo looto awɗon ha laaɓa posi yalta pompe o sikka laaɓi ay anda honno laɓɓinorte si wawa gollugol diina wassiyami neɗɗon o anda ko honnon horirte har wona wonugol tun ñamali yarali ñamari yarali korka kan ko ɗon fuɗɗi eyyi kono no woodi ko ɓuri ɗum ɗon e korka kan ko ɗum ɓuri wonde facile e horugol ngol wonugol ñamali yarali neɗɗo anda ko no wata e moƴƴinde korka kan ayi neɗɗo o wawa andude ko honnum moƴƴinta korka kan ayi ɓaawo ɗum ɗon fof noon wa yajibu alayhi hino waɗɗi
kanko neɗɗo on ala hududillahi nde o renoto keeri sariya Allah ɗin fop ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o wi neɗɗo kala neɗɗo hino mari hattode julɗo a wata en tant que a julɗo a wata nde mi waɗay kala komi faala mi yahay kala komi faala mi ñaamay kala komi faala mi waɗay kala komi faala non la ko ɗum waɗi no hulɓini han bon enen rewɓe goynere joni kamɓe e hara ko julɗo haqqan comme par ce que ɓe o woni majeur kanko hannde kadi kanko andi fi hoorema kanko mana mi waɗay komi faala mi yahay komi faala min hay goto wawata lan haɗude komi faala waɗude kon ko majjere no piiji goo hiɗa faaleyde hara diina ma kan hino haɗuma kono a mara droit yawtugol ko diina ma kon haɗuma kon waɗa ko faalla kon diina ma kan hino woodi ko haɗuma wota a yaw ay diina ma kan hino woodi ko haɗuma wota a ñaamu diina ma kan no woodi ko haɗuma wota a wowlu diina ma kan no woodi ko haɗuma wota a ndaaru diina ma kan no woodi ko haɗuma wota heɗito kono kay mom fii ka majeur ka woni ñamme nder ma ko an fawti hoore ma mais haqqeji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗi e hoore ma ɗin ɗin ɗon mana no woodi ko diina ma kan haɗuma ay fi a gaynani hoore ma a yata ka faalaɗa aynata a ñaamay ko faalaɗa waɗay ko a faalaɗa si tawi woni kon ko faalaɗa wadde ɗon hino yaadi e alqur'ana e sunna hino daganoma kono si tawi woni ko faalaɗa kon yaade alqur'ana e sunna haray sellantama ay haray sellantama ko ɗum waɗi o neɗɗo ko ɗum waɗi sinalaɗo maki kala ko yawtimma keerol ko Allah subhanahu wa taala happama kon sariya Allah on kala ko diwnuma sariya Allah kon ɗum ɗon woni cheytaneru ma ay haray a bewi ɗum ɗon woni bewin ɗum woni cheytaneru ma ay an yu hafisa nde o renoto ala hududillahi e keeri sariya Allah ɗin fop ay joni mi waɗay kala komi faala yomi ndaaru konko mi faala kon est ce que Allah subhanahu wa taala no yamirinmi en tant que julɗo mi waɗu ko ɗum ɗon taw mi ada faala mi hani aditade taw mi hani darde taw kami faala yaade ton est ce que Allah subhanahu wa taala no yamiri yo julɗo yawɗon ko ɗum ɗon taw mi duwa ndaarude ko komi faala ñaamude ɗo ko komi faala darde ɗo ko komi faala heɗitade ɗo est ce que Allah subhanahu wa taala no yamiri yo julɗo heɗita ɗum yo julɗo ndaaru ɗum ɗon si taw ni Allah subhanahu wa taala no yamiri nelaɗo no yamiri bon aray dagani kelan kono sina ɗum aray watalan sellande ay andi ko ɗum waɗi sinani to alqur'ana on e sunna on mana ko ndaygo ko yonnorgal ay ko ittay ɗum majjere nawa peewal par ce que si peewal ari mana gandal si ari majjere yahay ɗon ay mais si tawi neɗɗo on a janngali anda Allah anda nelaɗo kono wawata rentorde piiji ɗin ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala wi neyireɓe e mon ɓen andingol ɓe Allah andinaɓe nelaɗo Amadou sallallah alayhi wa sallam ay par ce que ɓiɗɗo ma on sino andi ko nun Allah faala himo andi ko nun nelaɗo faala est ce que an paranco on a soñjota ko feƴƴite fe makko ay a soñjota ko feƴƴiti ay ko ɗum waɗi nokku goto ko Allah subhanahu nelaɗo makki to sonnajo hino no resire saabu piiji tati ay mana sonnajo on si tawi woni himo mari ngari himo laba himo jombire saabu ngari makko kin ay sonnajo sino mari jawdi mo mari capacité himo jombire saabu jawdi makko ndin si himo gandiɗi mo jogui l'islam himo jombire saabu dina makko kan kono nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ɓeɗo fof min Muhammad mi suɓani kama julɗo on joom dina kan ay par ce que ko ngari sa narɗo joni jiyomo 13 ans 15 ans e no laba hino laaɓi e hino wooɗi mais son wondi ɗon kadi son mana a jambirimo 15 ans fewn ɗon sa yewɗi ono faala ay son tappi ɗon kadi 10 ans son tappi ɗon 10 ans sa moytake sina harmo Allah subhanahu wa taala walli hara ko dankaɗo danke moƴƴe koko ɓeyda ko on sa moytake a ƴakkata tiga yeeso makko ta ngari kin fof bontino si tawi no gasa ko saabu ngari kin yiɗirnoɗa ayo wiya joni goɗɗo kadi ɓurɗomo ayi siko saabu jawdi jawdi nin kadi no wawi yawde acca jommum ɓay ko noon ay jawdi nin kadi no wawi lannude ay mais diina kan diina bontata lannata ha ñande jommum maayi ay bon no wirde noon mana joni si tawi woni ko saabu ngari kin ñande ngari kin bonti wona ko hande kadi giggol ngol yahi hande kadi giggol lanni o wiya joni ɓurɗoma
siko sabu jawdi ndi ñande jawdi dillanno ya joni goddo kadi burdoma ga ay mais diina kan ala ɗum ko ɗo sina alaɗo sallah sallam yimi suɓanikma jooma diina kan par ce que neɗɗon ɓeygu ma si tawi woni ko diina woni ko o faami a soñjotako ko feƴƴiti par ce que an gorko on haysi a yahi duuɓi temedere lebbi temedere ɓay tun ko Allah o hulata wona sabu jawdi ma ndi on ma holirde wona sabu ngarimaki eyi ɓay buyno ɗo hande rewɓe buyno joɗɗo ha galleji no ɗofti ko sabu jawdi ndi ɓe ɗoftori ara wona giggol de ko sabu jawdi ndi ay no woodi an pagay eyi ñande jawdi ndi lanni o nde ñande ndar si tawani giggol no woduno e si ala eyi ko ɗum waɗi so nalaɗo sallah sallam e maaki mi suɓanikema jooma diina kam eyi neɗɗon o reeno e keeri sari Allah ɗin fof o daro nokko ko Allah subhanahu wa taala jamirimo yo o daro ɗon ay ha hinni yo haɗu ɗon o haɗa ɗon waya tuuba o tuuba o rutto ilallahi kaade ka Allah ay mana no wirda noon ko adi Allah subhanahu wa taala tikkandemo ay mana neɗɗon o wi'ata ko tuma Allah subhanahu wa taala e fewni mi wosi mi feewa wolugol ɗum ko jiya ɗum e majjere eyde ko Allah subhanahu wa taala e fewnima ay Allah subhanahu wa taala e fewnima faman saa fal yakfur alqur'ana ari sunna ali nelamudo sallallahu alaihi wasallam o wi kala ka moƴƴere nden woni ton o tindini ka moƴƴere nden heɓoto ɗon kala ka bawne on woni ton o rentini ay o addi alqur'ana o addi sunna o addi nelaɓe hande kadi ko an andi so tawi woni feewa e so tawi woni fewata laayi ɗin hino waali lawol moƴƴere nden hino ɗo ko an andi kako kanko Allah subhanahu wa taala cippoto ara tawe ɗo yetama hande kadi ko ni watta fiya feew kanko Allah subhanahu wa taala o fewnima o tagima o timmini tere maɗen fof o okkima haqqil o okkima fondo kako Allah subhanahu wa taala one cippande ɗo yetama no wonda ɗaɓɓirde tammaru noon a jooɗo ɗo kadi inna bom mi jottako mi ɗaɓɓa mbuuɗi ha Allah subhanahu wa taala ara hollalan honno mi ɗaɓɓirta mbuuɗi so tawi Allah subhanahu wa taala cippiɗo yeddanno mbuuɗi ɗaɓɓirta o mi ɗaɓɓa e mbuuɗi neɗɗon a wata hende ko neɗɗon naynugol so tuma Allah subhanahu wa taala fewni mi wosi mi feewa Allah subhanahu wa taala hollima ka peewal ngal hoɓeto ɗon ayi o neɗɗon wa yajibu alayhi no waɗɗi e dow hellifaɗo hifzude o renata lisanihi ɗengal makko ngal minal fahasayi e yewtugol pankareji ayi ko wonnaɗen nanen kon mana ko woni wiyete pankare ko ça fait ko haalaji fuyanteji ɗi andanɗa hoorema baraji heɓata koye muɗum ko bakkatu tun heɓoto ayi ko bakkatu tun par ce que ko ɓuuri hewde kom sa si a yahi ka garan place ji ko ɓuuri hewde kon sa naari a tawi si hewtama ɗon yewtereji yewteteɗi ɗon ɗi bon kara han tewata baraji heɓorto e muɗum ayi ɓay ko wowlugol goɗɗo e wowlugol haalaji aduna yankoji bon si innama tun garan place ça fait ko yewtereji ɗi andanda ko yewtereji aduna yankoji tun yewtete ayi joni noon Allah subhanahu wa taala neɗɗon yo o rento e wowlugol pankareji andi ko ɗum waɗi si nalaɗo maki to si woni duuɓi temedere lebbi temedere neɗɗo si tawi woni a wowlata si tawi woni ɗafanki sa a wowlay wowlu ko moƴƴi par ce que ɓeɗi konngol moƴƴol ko sadaka konngol bonngol kañum kadi noon ko fitina ayi o rento e wowlugol pankareji haalaji aduna yankoji on tigi rento e ɗum ɗon ayi wa kala ay wal kalamul qabihi ay e wowlugol haalaji bonɗi eyi ɗum ɗo neɗɗon fof yorenta par ce que naɓay jommum yiite konngol hino wawi naɓude jommum yiite ayi nelaɗo maki rente e ɗenɗe monɗen ko musiba wonande on noggoɓe ni ala wo e konngol yaltaygol kadi sina malaika ɓe windaygol si a wowli konngol tawi ko wondugol e baraji malaika ɓe windaygol si a wowli konngol kadi tawi ko wondugol e bakkatu malaika ɓe winday ayi bon ɓe winday ayi oyni wa aymanu talaqi julɗo reeno e wondirgol cergal ayi mana wondirgol sonnamu ayi innugol ɓe ngam mi wattima nenan walla mi wattima bandira an no wodi e sonnaɓe go kadi wondira inna mi wattimo baban boora ma mi wattimo bandiraɓe an worɓe ɓen no wodi sonnaɓe kadi wowlayɓe ɗum no wodi duhiɓe kadi pantum mi wattima nenan jara ayi la
julɗo kadi ko yo reenoy ɗum ay par ce que si hiɗen andi ko sari a wi ko neɗɗo si tawi woni si a wondi a wi ɗo joni modima siɗa feƴƴa ɓawo mi waaloyo taw hara ko ɓawo babam bora mi waali si sattoyi ɗon noon ha tawi woni feƴƴe ɓawo makko waaloɗa haray sari haray no wodi ko jokkuma de haray kaffara no fayma de lebbi tati jokkodirɗe a hooray ɗin dey si tawi sattoyi ɗon ha feƴƴa ɓawo makko waaloɗa a hooroya lebbi tati jokkodirɗi dey walla ñammina miskinaɓe 60 ayi ça c'est très dangereux an kadi gorko on waka zalika ko ɗum waɗi so ɓenni yo on tigui rento ay noon musiba wowlugol musiba konngol ngol mana ko hunde nde yawiti ɗen simo wona ɓengu an hannde kadi o taw hara ko nena jaara ngol konngol no newigo wowlugol ngol raɓɓiɗi kadi kono si a wowli ngol tawi noon hannde kadi pellet ko ma wonte a ɓengu ma lebbi ɗiɗi jokkodirɗe a hooray ɗin on sa noon anda e horugol lebbi ɗiɗi jokkodira walla ñammira miskinaɓe 60 a wowli konngol ngol yawtiɗa kono si tawi woni hi ko ma woni a ɓengu ma a tawa ngol tedditiroyte ngol tedditiroyte ɓayde si tawi woni o dagantoma hannde kadi ko ma wonira noon a hooray lebbi ɗiɗi ɗin jokkidira ay walla miskinaɓe 60 ñamminaɓe walla holtinaɓe ay musiba konngol e goɗɗigo ay ko ɗum woni on tigi rentagol e haalaji bonɗi wa intiharil muslimu e jasingol julɗo ay ko andanɗa hoore ma yimɓe newiti hannde Allah subhanahu wa ta'ala koni wala gaddi karramuna bani adama Allah subhanahu wa ta'ala wi mi teddini banu adama kala neɗɗo mo yiwɗa teddinmo ay bon kono enen hannde ko nun anduɗen ko siɗen andi si tawi woni en yahi ka goɗɗo en landika mo haajo huntanayi en haaju men ko on ɗon tun teddinten o ma kaari no mari jawdi teddinirenmo sabu jawdi makko ndi ma kaari hino janggi teddinirenmo sabu gandal makko ngal mais wona noon le ɗin ɗo fof ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata fi an a heeɓi jawdi bon hollali hiɗa teddi ɓuri miskino on ɗa fi a jangi a heeɓi gandal e hollali hiɗa teddi de ɓuri mo janga on ɗa ay par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wata okkudude fof ay bon no gasa bon e hawnayi kanko kadi hara Allah subhanahu wa ta'ala no foti wo moƴƴere makko nden par ce que hollali ko ɓurɗo marde gandal wo ko natoyte aljanna tawi ɓura par ce que fof wata heɓudude gandal fota ko jannguɗa wo ko jannguɗa hino woodi ɓurɗo ma ay ko marɗa jawdi o ko marɗa jawdi hino woodi ɓurɗo ma ay kono alhaali no fewdirɗa o ka hakkundejo hollali ɓayɗa mari gandal ɓuuri oɗo modi hiɗa teddi ka Allah ɓuuri mo dey ay en tant que kan kadi hiko julɗo ko imanu billahi himo jaɓi Allah himo jaɓi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam himo juulude bon comme fi hiɗa ɓuuri mo gandal hollali hiɗa ɓuuri mo ka Allah subhanahu wa ta'ala dey ay kono kay kala mo yiwɗa teddinmo ay teddinmo ay bon enen noon bon si tawi woni tun mi ɓurima aduna ɗo hande kadi ko noon ay ko sabu gande ɗen walla sabu jawdi ni ko ɗum teddirde mo mara walla mo janga on ɗon kañum o hikkaki ay nokko wona noon ay walla kadi karramuna bani adama Allah subhanahu wa ta'ala mi teddini fi banu adama kala mo yiwɗa ko ya teddinmo si a jasini banu adama ɗimmo ma to ya andu Allah subhanahu wa ta'ala jasinoya fima ñande yawmal qiyama ay ko ɗum waɗi no hulɓini ha attention ay banu adama kala mo yiwɗa teddi hayso ko bobo hum teddinmo jonitamo haqqe makko ay jonitomo haqqe makko ko ɗum waɗi so woni droit des enfants pay koy no mari haqqeji joniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin rewɓe no mari haqqe joniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin mawɓe ɓen ka galleji nene e baba no mari haqqe joniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin bon rewɓe ɓen no mari haqqeji mum ɗin joniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin ay mo kala no mari droit mum on haqqe ka dina hino woodi haqqe enɗan hino woodi haqqe kawtal hino woodi ɗiɗo fof akhi si tawi woni a jonitali ɗi ya ando ñande janggo a jonitoyayte ɗi ay kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'ihati en pop meɗen mo kala no halfina mo kala Allah subhanahu wa ta'ala tawi to programme ko halfinanoɗa kon ay par ce que siko gandal Allah subhanahu wa ta'ala siko gandal o jari borma o olani toɗoytoma ngal gandal magoy ngal gandal ngal Allah okkuma a holno Allah e jama on
par ce que hino woodi ɗo boyi hannde so tumbondirama ɗo geɓe karama koɓɓen ittama ɗo geɓe janngoɓen si ɓe sendi ɗo ko ineteɓe ne hekki kamɓe janngoɓe ne hekkide ɗon ko ɓen tun heɓata ɓe go heɓata ay e goɗɗi go e goɗɗi go e goɗɗi go e goɗɗi go ay hulu Allah e gandal ma ngal ay hulu Allah e jawdi ma ndin onon par ce que e nder famille fop Allah subhanahu wa taala ne wawi jarde borde goto peti gandal ay bon ko okkirma ngal gandal ɗon ko ya moƴƴo e famille ma on teddiniraɓe wona cippitiɗo hakkude maɓɓe wona ɗatuɗo hakkude maɓɓe wona ne'iɗo hakkude maɓɓe Allah subhanahu wa taala inni oyti ko nelaɗo wala kunta fazzan khalisal qalbi lan faddu min hawlika nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ari hakkude sahabaɓe ngo tawi hiɓe jooɗi ko kanko tun habba o hoyto tun sahabajo koye immanimo o wi la o wijo sahabajo on jooɗo on o jooɗi ha jullere goo addoya nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jooɗi ɗon ay ko ɗum waɗi so jooma gande goo inni daganta koye immanagol goɗɗo e jullere jooɗo ay kono safe ena fi hino harmi bon ko woni tun ko ɗum ɗon fof ko hollugol mana ɗum ɗon fof ko teddingol neɗɗo sina ɗum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hay e goto eɓɓodira si goɗɗo fokkiti immanagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi la banu adama no fofata goɗɗo immata ko mi jooɗo he allahu akbar ay tawi ɓe wakkili daragol ha juldere goo addoyeɓe tolo ɗon hara ɓe imminali banu adama ɗimmo maɓɓe ay bon kono safe wona fi haray exemple lo joni min hannde simi jooɗi ɗo juldere joni kotan mi hayni ke kotan arato walla mi hayni ke e sira ɓangino arato bon sariya hino newniyomi immanoɓe ɓe tolo joni tugol ɓe teddungal ngal ay ko hunde moƴƴude faami bon kono safe ɗum ɗon fof ko hollugol ɗo banu adama doy Allah subhanahu wa taala waɗi haramuna bani adama ay inna khalaqnakum min zakarin wa unsa innama akramakum indallahi atqakum wona fi hilam ɓurma gandal walla hilam ɓurma duuɓi walla hilam ɓurma ɗum mi ɓurirma teddirgel ka Allah subhanahu wa taala inni ko ɓuri teddude ka min Allah ɗo woko ɓurɗo kullol Allah ay ɓurɗo kullol Allah ko ɓuri teddude ka an ɗo woni neɗɗo wayni e mana e jasingol julɗo ta jasin julɗo musidɗo ma sellata ay wa ihanatihi ay jasingol may wa sabbihi e yennugol mo julɗo yennata ay safe julɗo si a woni yennowo tun yandu Allah subhanahu wa taala ittay fiira e ma Allah ittay fiira e ma par ce que déjà hara yuɗo ma o teddintama fima jasay tun ay fima jasay ko ɗum waɗi neɗɗo si tawi woni hiɗa faala teddude ko wiɗen ko banu adama ɗi mo yiɗa wo ko ya teddin no wirɗe noon hayso ko boobo hum hanki hum sa yimo teddinmo wallahi si a teddini yeeɓen tun kamɓe kadi ɓe teddinte ay kono sikkoɗa e noon si a jasini fiɓe kada kamɓe kadi la sellata kadi si a teddini yeeɓen tun ko Allah subhanahu wa taala watta teddungal ngal e ma tawa hara yiɗuma o teddinte ɗum ko obligatoire ɗare tun hino woodi ɗo woɓɓe goo obligatoire ka ɓe yaari o fi maɓɓe teddinte ay hay ɓe waaliɓe maayi ɓe ubbaka leydi fi maɓɓe wowlete ha ñande darangal dari hara kadi koko moƴƴi tan fi maɓɓe wowlete ay par ce que no ɓe wondirno ko aduna ɗo noon kono comportement no julɗo dowa comportere noon ko no ɓe wondirno moɓe wino wo hara hiɓe teddini ay hiɓe teddini fi muɗum sa teddini fi ɓen tun Allah subhanahu wa taala teddina e fi maɗa ay julɗo yennata ay hoyre dagaki hoyre ko hunde harmude ay hiɗen andi ɓe inni hoyre ɗum heƴata ha hakkude leydi e kamum bakkatu mum on yiiloto hakkude leydi e kamum fof kala ko nde yayi e leydi e kamum inna placement ala ɗo hoyre nden jiltito ha ka nde iwi ɗon ay ko ɗum waɗi neɗɗo si o woni yennowo fi makko jasay tun fi makko jasay tun adna e lakara hoyre wona hunde ɗe mandiray wa tahwi fi ay mana e hulɓingol mo ay julɗo kadi sellata ka hulɓina julɗo ɗimmo ma ay julɗo ɗimmo ma hulɓingol mo exemple ndare hay wona ɓe docteur ɓe ni hay tawni hara goɗɗo nawniɗo joni hara ɓe andi pellet ndeno nara ɗo nde accata on tigui harayɓe conseillé on tigui yeytomo andi kay bon andi kay jonnamo nano andi kay ay motonere narɗo ay sa huɗum nde wonta saabu ma andi kay ay mana dagotako ka julɗo hulɓina julɗo ay
ko nayi woɓɓe goo siɓe yeeyi ɗo joni darugol nawnuɗo hara ɓe andi koy o dikkat min taƴanike on on taƴanike mo wona hulɓingol mo hulɓina siɓɓe makko fof ma si ɓe ari darugol nawnuɗo sa nani hiɓe no hiɓe unso ni naga no foddaki musidɗo ma si nawni sa ari darugol mo alhamdulillah hay fay yettudal hay fay hay si tawni noon a andi par ce que hino woodi ɓe Allah subhanahu wa taala okki si ɓe yii goɗɗo tun ɓe anday so tawi woni o immoto nde nawnarde walla so immotako hay si tawni andi pelle to immotako nde nawnare ɗo naya a holdirɗu karɗa darugal moɗon ko yayi no andi kay hay fay immoto a immoto ay ko ɗum ça fait daganta ko julɗo hulɓingol julɗo ɗimmo mum ay sellata fi hayri haqqin ko alda e haqqe sar'iyin sariya yankejo amma noon julɗo si tawi woni a yihimo bonna hiɗa andi o ko bandijo faalaɗo ko sakkotoɗo taƴa laawi bon walla jaɓowo jale ɓen ko agresseur ko bandi oɗo ne sella hulɓingol mo kawiɗamo rento de sa rentaki yawgol nokkal kaare ɗo ɓe kambanima ɓe nanggata hunde kaare no ɗaɓɓudema dey eyi on ɗon ko yo hulɓine haw acca lorrugol jamaji ɗin ayi mana neɗɗo si tawani ko lorrowo ko yo hulɓine haw acca lorrugol ngol fes ayi kono amma si tawi wona julɗo lorrowo yeɓe ko jokkuɗo ala lorrude hay goto sina no jokki dina mum kan e hoore no gurdam humum kan e hoore no ɗaɓɓere no laaɓiri oɗo sellata hulɓingol mo ko alda haqqe sariyayankejo ayi wo yajibu alay hino waɗɗi hellifaɗo hifsu ay basarihi nde o renata darɗe makko ɗen minan nasari darugol ilal harami faade e ko harmi ayi bon yano dareɗo ko ɗum waɗine ɗon a wata indiri an obligatoire fi a woni majeur an koko farɗa o ko watta an ko an andi ko honnum waɗata non sellantama Allah subhanahu wa taala ene wa hellifaɗo dagantako mo darugol ko harmi ayi kono noon enen jamanu hande ko fewderen ɗo akhiru zamanu ala wawɗo rentade e renugol ɗum ɗo ko harmi ko par ce que ko harmi kon no haaka nder galleji meɗen kono wata rentorde ko si Allah subhanahu wa taala wallima tun ko Allah subhanahu wa taala wi kon kala e moɗon yiwɗo ko harmi kon ko boni kon o wi ittiri juuɗe maɗen mana se ka ɓeygure ma ɓiɓɓe ma ɓen ɗawa ende ɓiɗɗo ma wattata ko ɗum ɗo ngol coñcol harmo ngol ɗo ɓiɗɗo ma wattata ko ɗum ɗo bon hiɗa wawi inde min ɓiɗɗo an on morota ko ɗo mes ko hunde harmude ka galle an ɗo ɗum wattake ɗo hiɗa mari on droit hay lanɗo on hay président on wata arde ka galle ma inna ko ɗum ɗo feggata ka galle ma an ka ɓeygure ma ɗa wawi ittirde juuɗe ma ɗen bon o wi si tawi woni noon bon joni noon saha galle goɗɗo ka ɓeygure goɗɗo hiɗa wawi yadde ha galle goɗɗo inna ɓiɓɓe makko ɓen ko forcé ko maɓe watto coñci ɗi maɓe comportement no julɗo comportata noon ka ɓeygure goɗɗo ɗa wawi ɗum hiɗa wawi yaltude ka bedda wiya ko obligatoire ko ɗum ɗo wattete ɗum ɗon ko état on ko laamu ngun farli ɗum ɗon ayi ɗum ɗon ko laamu ngun farli saare nden état on kañum hino halfina ko ɗum waɗi ko ɗum piiji ndam ayi ɓe hino haɓaɗa anani fi jullere laamu hino haɓe ɗo no waɗe combat kono ko musiba goy wonugol lanɗo président de république wallahi ko probléme laaɓuɗo probléme molanaɗo par ce que ko laami so a laamike 10 ans on 10 ans ɗon fof konko laamiɗa 10 ans ɗon ko fof a lañi torte pays ma on ko feƴƴe pays ma kon fof boni moƴƴa waɗa e contrandi ayi par ce que lanɗo on kanko hande so wi Allah no yeddi e hoore leydi en tant que julɗo en tant que pays de musulman lanɗo on ko droit makko immagol inna ɗum ɗo marsata haɗa ko boni kon e saare nden ayi haɗa ko boni kon e saare nden fasi acca ayi par ce que lanɗo on hande so wi ɗo joni exemple so wi piiji harmuɗi ɗi natta ka saare ɗo bere natatake e saare juuleɓe piiji harmuɗi meesi ko oytata so kadi ɗon piiji nadatake e saare juuleɓe lanɗo on hino wawi ɗum ara natali mais est ce que min e an hiɗen wawi ɗum en wawata bon joni noon yowi walla mana wa yajibu alayhi hifsi basarihi min al nazar ila al harami bon rentoɗa e darugol ko harmi mais sa yalti ko yaasi ɗo joni ɗa wawi rentade e darugol ko harmi kon fof no wi fan no haka nder galleji men ɗa wawi rentade mais on o wi joni noon haray ko ya añu ka ɓernde ma Allah subhanahu wa taala hino renanma a yiɗa ɓaya mara feere
siɗa marno feere a ittani no gasa hara so ko an wonno président hannde hara ko an wonno président hannde a ittayno ay a ittayno ay kono ɓayna doole ma hewta ton ko ya año ka ɓernde ma ko ɗum waɗi sallah sallam ne wi kala mo yiiɗo ko boni ko yo ittir juuɗe makko ɗen siɗa wawi ittude ittira juuɗe ma ɗen saara nden fof pays on fof yo feewu ɗum ɗon ko lanɗo on farli ay président on ka nder galle ma noon an kadi ko an farli ka ɓeygure ma toon si fewali ɗum ɗon ko an farli ko an Allah subhanahu wa ta'ala nettoyto par ce que ɓiɓɓe ma ɓen si ɓe timmiɗo ɓiɓɓe temedere ɓeygolli ma ɗin ko an Allah subhanahu wa ta'ala nettoytoɓe ɓo an fasakon wa ahalikum nara dande hoore mon dandum ɓeygureji moɗon ɗen yiite ay ɓeygure ma nde fof mayre Allah subhanahu wa ta'ala nettoyto ɓe ñande janggo ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni kala ka yoyiɗa nduggu immoyke ñande janggo kala ka yiɗa nduggu immoyke andi ko goɗɗo e ɓeygure mum nden fotti ɗon ay sabu a yawita aljanna acca ɓeygure nde ay a yawita aljanna acca ɓeygure nde ay ko ɗum waɗi ɓiɓɓe ɓen ko ya andinɓe diina andinaɓe ko ɗum ɗo andinɓe ko daggi kon noon Allah subhanahu wa ta'ala wiira noon andinire neyre ɓiɓɓe mon ɓen andingol ɓe Allah andina ɓe nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bon ɓawa nde andinɗa ɓiɗɗo ma on ɗum ɗon si o jokki kayran si o jokkali an a itti hujja on e hoore ma wonano Allah subhanahu wa ta'ala ittiri hujja e hoore muɗum noon ay par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi ko honnum o addiri alqur'an hon o cippiniri alqur'ana o neline laaɓe ɓen o taggoma kadi o timmini tere maɗen fof o saƴinanma ndiyam o addani en guure ka aduna ɗo no wirno wala kon filarde mustaqaru wa mataw ila heñi wona ɗo waɗa ko faalaɗa rema immoɗa ɗo yaaha sini adda marchandise waɗa garan commerçant mo kala men no mari ka wuura siko wontirɓe ka fulawaji ɗen woodi ko soppa rema waɗa jardin ji wuura mo kala Allah subhanahu wa ta'ala wanani ɗum ko wuura heɓa arsike mum o inni ha wawaɗa rewde min Allah o addi alqur'an o addi sunna bon ɗum ɗon fof ko wi ko fi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko inni ko ittugol hujja e hoore makko hewtoye ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala wi hewtoye ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala wina bon ko fi honnum hayno rewalan joni ka yiite fokkutoɗa ɓaya salke la rewde ka yiite wonɗa yaade ko ɗum hayno rewalan e Allah min di a nelano nelaɓe ko yeetolan ko ɗo mi rewata ha mi heɓa moƴƴere nden ay ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sali Allah subhanahu wa ta'ala min aw kanolan koyɗe kam yara mi ɗaɓɓoya ka moƴƴere nden heɓoto ɗon e Allah subhanahu wa ta'ala aw koran lan noppi kam mi nanira Allah subhanahu wa ta'ala aw koran lan guite ay e Allah subhanahu wa ta'ala min mi marano ko mi ñama ha mi wawama rewde Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala min mi marano leydi kam mi hoɗa mi marano suudu kam mi nata mi rewde Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum ɗon fof Allah subhanahu wa ta'ala timminanma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si en kontiɗo nemague ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ɗin ha wawi mo rewde en wataɗi kontude ay joni noon andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri ɗum ɗo fof ko fiyo ittu hujja e hoore makko par ce que si hewtoyama dargal ba ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni an ko hayno rewa Allah subhanahu wa ta'ala diina ko neɓiranoɗa ko addiranoɗo aduna kan ko hayno golla kan ay amara ɗon dalil fusi ko wiya ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓay ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ay ɓayna bon ɓay noon a salino joni ko annabi hoorema yiite jahannama wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala de ko annabi hoorema par ce que ko an salino gollude ko yamirano ko ay joni noon am babajo on an kadi ko ɗum tigiri farlima e ɓeygure ma de ko ɗum farlima e ɓiɓɓe maɓen ko ɗum farlima e ɓeyguli ma ɗin ay on hujja ɗum an kadi a ittayma e hoorema dépense a ɓeygure ma ɗen haɓe wawa rewde Allah jannaɓe l'islam holtinaɓe yeero ko marɗa feere kon ñamminaɓe yeero ko marɗa feere kon honnaɓe yeero ko marɗa feere kon la yukallifullahu nafsan illa wusaha ko a marra feere kon Allah subhanahu wa ta'ala fawalima kono si tawini ko angal kifugol ma ɓeygure ma nden haɗi ɓe anda dina l'islam ya andu hara e addaɗali ay hara ay tali hujjango hoorema ayi ɗum waɗeni mana o rento e darugol ko harmi kon ay wala yahillu lahu dagantaka mo an yanzura muslimin bi nazratin tu'zihi daganta ko julɗo wo julɗo nde o ndaara julɗo musidɗo makko darɗe lorrayɗemo ay eɗon andi nelaɗo sallah sallam ina a'uzu bika minal ayni nelaɗo ɗum sallah sallam o mawlotono immorde guite no woodi guite goo ko ɗe musiba go ɗum nasirku noon walla bidiya no woodi guite woɓɓe goo si ɗe cekkike ma walla naɓata ko laaɓi nelaɗo sallah sallam mawlotono immorde guite bomɓe dey ay allahumma inna uzuka minal ayni
wal hamza Allah mawlika ma immorde gite bombe munƴoroɓe toni munƴoroɓe gite wallahi gite woɓɓe goo ko musiba ay ko ɗum waɗi neɗɗo on si tawi woni hiɗa andi no woodi piiji joni exemple julɗo si tawi woni hiɗa yaltude ka suudu ma bimbi no waɗi ko duwaɗa janngude si yalta ay du'a mawdorɗo si yalta ka suudu ma ɗum hino woodi bon hino woodi hino jeeya e du'a gilorete man allahumma inna a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaqa bismillahi allazi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samawati wa huwa samiul alim allahumma inna a'udhu min kulli aynin wa lamatin wa hama bismillahi allazi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samawati wa huwa samiul alim du'a ji ɗi andanɗa hoore ma si tawni a jangiɗi bimbe ko suudu ma a yalti hunde ko wawma lorrude ala seytaneru ko ndu mari doole wo ko ndu doole woni seytane jinna woni seytane banu adama ko ndu wawma lorrude o ala par ce que si ndu ɓaddike ma a taway ayege ɗe joguiɗa ɗen ko leɗɗe yiite ndu ɓadata ɗon tun ndu suma ayi ko ɓuri fandude ko a'udhu billahi minash shaytanir rajim hayso ko on duwa ɗon tun seeɗa janngude seeɗa mana hayso ko on duwa ɗon tun ɓuri fande seeɗa yalta ko seeɗa ma bismillahi rahmani rahim a'udhu billahi minash shaytanir rajim awa yalta bon hino woodi noon du'aji boyi janggeteɗi bon haysi kaka hakkude jama kadi seeɗa yaade ka jama ne woodi du'aji janggeteɗi ɗum wona sirku noon wona bidiya ko ɗi nelaɗo amado sallah sallam golliri la sakka ayi bon kala wo ko wawata yaade ayi bon neɗɗo on si tawi woni si tawi no woni noon awi enen e mbi l'islamu wona haaji men mana ɓe yimɓe kamɓe innuɓe kanin ko l'islamu tun juula jangga ɓe ko yimɓe komoɓe ni ɓe ko yimɓe ɓe fina ɓe anda goɗɗum mais jelloron ɗiɗo nawnaji hande nawnaji jinna seytane no ñawda ha ronka ko jawdi mum fopp yahi e gere ñawdugol ɗum ronko dikkugol ay par ce que ɓe anda ko mawdorte hay fus si yalti ka suudu mum anda ko jangguete sino walade anda ko no jangguete bon mana pijiri hino hulɓini eyi bon ala kulli haali ko noon nelaɗo amɗo salah sallam o mawlotono immorde guite bomɓe allahumma inni a'udhuka min al ayni ayi mana neɗɗo on daganta ko julɗo wo julɗo nde o ndaara julɗo ɗimo makko immorde guite bonɗe ayi tu usihi ɗen lorra ndaaraɗo on ayi illa an yakuna sina hara on mo laatiɗa mo ndaarɗa guite bonɗe ɗon fasigan ko neɗɗo fasigi ayi naafigi neɗɗo naafigijo on ko o lorra wo no fanɗi ay par ce que neɗɗo naafigi ko andanɗa hay Allah subhanahu wa ta'ala ko hino tikkani naafigi ko tikkana hay kefeero innal munafiqina fi darkil asfali minan nar neɗɗo si woni naafigijo on ko mawletoɗo e muɗum on ko renteteɗo e muɗum no heɓirɗa moye rentargol e naafigi o rento ay naafi pullo fo tawni wo mo fali naafi mana ka naafigi naati o ɗon lancoto ay société ko moƴƴi o ko moƴƴi ko nantodir wo ko nantode si naafigijo goto naati to lanca e société on fof galle ko ɗe feewi wo ko ɗe feewi ko nantodira wo ko nantodira si naafigijo goto naati tan o lanca e galle ɗen fof ay par ce que o waddidire o yaa yeeto o haalanayi oɗa ka oɗa waɗa ay ko ɗum woni golle naafigi ko ɗum naafigi ko rentotoɗe muɗum wa yajibu alayhi hino waɗɗi e dow hellifaɗo on jamii jawarihi rennugol dendagal tere makko ɗen al yawma naktumu ala fuwahin wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo hellifaɗo yo reenu dendagal tere makko ɗen reenu ɗengal ma ngal reenu koyɗe maɗen reenu hunduko mako ngo walugol haalaji bonɗi e ñamugol ko harmi tere maɗe fof jami jawari ko dendagal tere ɗen ilande makka sukkundu o raami mo yekkole kede ɓeyni ya reenu ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala kono wi ñande dargal hewtete ka dargal neɗɗo golleji makko bonɗi ɗin fof are présenté ɓeyna ayi ɗum ɗo andi ko an golli ɗum neɗɗo ɓeyna ayi golleji ma ɗe ayi golleji ma bonɗi ɗin andi ko ɗum ayi golleji ma bonɗi ɗin ɗum présenté ñande makko yawmal qiyama oyna oyna mi torike ma Allah woɗɗidiran e ɗe golleji am wona woɗɗidirɗa hakkude funnangue e hirnangue so yi golleji bonɗi ɗin o toro ɗum Allah mais peut Allah wata wonude ay ko ɗum waɗi ɓeyni yawma yalzamu ta'iruhu yaqra ta'iruhu on andi neɗɗo on si tawi woni ɗi
mana ɓe malaika ɓe windoɓe golleji ɗin ko ɗum ɓe wiyata mana talkuru golle maɗen. Neɗɗo on si tawi woni malaika ɓe wonɓe windude dossier ji ma ɗin ko golluɗa ñallal ngal fof malaika ɓen si ɓe ari ɓe windi ɓe restiri ɓe naɓi no naɓoyde kalawhil mahfousin no dossier ji ɗi no pakoyede toon. ñande neɗɗo ngo ubba ka kaburu makko mun kare wanna kiri si ɓe ari landagomo landal kaburu ko ɗum talko ɗin dossier ji ɓe ardata e muɗum si ɓe landiki on tigui ha ɓe gayni si tawi woni ko moƴƴanaɗo woni ko woni wona moƴƴanaɗo ɗum talkuru golle makko ɗen si ɓe landiki on tigui ha ɓe gayni nde ɓe yaha ɓe ɓornay mo ɗum talkuru ɗon ko kanko e ɗum talkuru ɗon golle makko ɗen ko ɗon ɓe walodata ha ñande ummital. Ayi bon e hoore ɗum kadi noon ko Allah subhanahu wa taala ka woni to himo humpiti fi golleji meɗen ɗin. Ayi neɗɗo on kadi ɓe darne ɓay tun ko an golluno golleji mbaɗin ka yaha noɗa waɗa pijji maɗin toon fopp hiɗa andi wona goɗɗo ma indirda ya yahu. Ayi ko wonɗa yaade waɗa pijji maɗin toon fopp hiɗa innahu ala nafsi basira neɗɗo on hino humpiti fi hoore mum hiɗa andi Allah subhanahu wa taala darne noon o ene hino golle maɗen andi ko an waɗi ɗum. Ayi neɗɗo on daro o wiya la o wiya kanko o waɗa ɗum Allah wona min golli ɗum fof Allah wo'intinan ɗum hakkude wo'intinɗa hakkude funnangue e hirnangue. Ayi on sa noon ɓeyna talkuro golle on ko harawde no wakkinde ɓe yaltande ɓeyna yo janggo faami ha o yaltiri talkuro golle makko ɗen ko windi kon golleji ɗi hayso o janggi o yeddo ene wona kanko golli ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni al yawma nahtimu ala afwahihim hande noon min ferma e kundule maɓɓe ɗen hunde kon ferma ha watende ayi wanu kallimu aydihim wa tasadda arjuluhum min yewtina juuɗe maɓɓe ɗen min sedditina koyɗe maɓɓe ɗen ayi jungo ginna komi yewno ƴettoye ɗum ɗo bon tere hunde ko ina ko mi wolno ɗum ɗo ay kun kala wala ko golluno koyɗe ɗen ina hi komi seedde ko minen yaaduno ha waɗi si ɗo kon wowli ko hey watta seede arjuluhum bima kanu yaksibuna ko koyɗe ɗen kañum koyne golle mum ko seeditagol fof par ce que kala ko yahete wowle ko koyɗe ɗen immoto yaha ka kala ko yahete huuɓe ko koyɗe ɗen immoto yaha ka kala ko yahata ko koyɗe ɗen immoto yaha suuni ko inni komi woli hunde kaari koyɗe ɗen inna komi seedde si farjo winni komin waɗi hunde kaari koyɗe ɗen inna komi seedde ay si reedu ndu inni ko min ñamuno hunde kaari ko harmi ko min yarno hunde kaari ko hunde harmade koye ɗen inna komi seede ɓay kala ko yahataɗa koye ɗen ina tawa ay ha neɗɗo o wiya neɗɗo o daro o ngalɗa ay o lando terede neɗɗo o lando hoore mum o wiya ko nu wonno seedinade hoore an ko terede nde nano wona mana yewtini man no kallimuna to kalli mana yewtini men yewtinɗo kala hunde ay Allah subhanahu wa taala kanko mo wawi yewtinde kala hunde Allah subhanahu wa taala wi so wi joni o bekki ɗo imo wowla bekku an immoto wowla ay Allah subhanahu wa taala so wi ngal tabal ɗo joni wowlu ngal wowlay ko an neɗɗo on jiiɓi ko hono wowlinirta ngal tabal ɗo Allah subhanahu wa taala kanko wi so wowlay hay neɗɗo mayiɗo waali ha gaburu Allah subhanahu wa taala inni so immojo o wowla o immoto wowla eyo waɗino e jamanuji feƴƴuɗi ay Allah subhanahu wa taala kanko e hunde jakinamo tere ɗen fopp seedito ay ko ɗum waɗi so ni neɗɗo on wa yajibu alayhi no waɗɗi e dow makko jamihi jawarihi renugol dendagal tere makko ɗen ayi renugol ɗe honnu na dow waɗugol ko moƴƴi kon eko boni kon eko boni kon dendagal tere makko ɗen man istata ember wono heɓiri feere ember wono heɓiri feere ayi wa an yajiba lillahi kala neɗɗo ko o yiɗata yo yiɗiri sabu Allah ay kono no wirne ɗen nanen noon andi neɗɗo no wirde noon si tawi woni ko sabu hino laba ko ɗum yidirɗa ngari kim bontay siko sabu jawdi ndi lannay mais siko sabu Allah yiɗirɗa ko ɗum wadde Allah subhanahu wa taala o inni giggol luttengol wo ko giggol yiɗirangol sabu Allah ngol ndaare ɓe ni wo ha yimɓe si tawi woni ɓe yiɗidiri hara ko sabu Allah woni ko ɓe yiɗidiri Allah subhanahu wa taala hawtitoyaɓe ka aljanna sabu ko ɓe yiɗidiri sabu makko kanko Allah kon ay kono hande giggol ngol hande ko ko intérêt ko ɗum nanta hino wowle hande ko 50-50 wiyetoma giggol ngol si tawi woni nafa ala toon wiyetoma mo kala ɗum ɗon hiɗen ande ko watti ɗon ko mi wolata ɗum ɗon ɗo wiyetoma giggol si tawi woni intérêt ala awa wara yokkula woocu ayi ɗiɓa andi ngol ɗon wona giggol fi Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ne yimɓe si tawi woni ɓe yiɗidiri hara ko sabu Allah woni ko ɓe yiɗiri wona intérêt pus ko yiɗirta on ti ko sabu Allah o inni Allah subhanahu wa taala hawtidira on ka aljanna sabu ko yiɗirɗon sabu Allah kon ayi dare ça fait ko ɗum piji ça fait moƴ ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala inni
bone hun ko kum fanɗi o ko kum fanɗi neɗɗo on wata yawita kum moƴƴere hun kadi ko kum fanɗi o ko kum fanɗi kum yawitetake ko waɗi noon aljanna ko poyen natiroyte ndare ko mona football on noon bon mascinire no wawi eliminde ɗo goɗɗo ka ara wona hay defetti sa ma poyen goto pet e gandi ko wiyete poyen kom ɓayen fof yiɗen andi poyen hara ko poyen ɓuurko e fanɗude no eliminde goɗɗo ay poyen hum kadi ɓuurko e fanɗude no feƴƴinde goɗɗo ay kali fenamo bon aljanna kadi ko noon joni yiɗirago an e goɗɗo yiɗidira ɗo tun saabu Allah mi yiɗirima saabu Allah kankadi o yiɗira saabu Allah hara ko saabu ɗo yiɗi ɗum ɗum wona saabu natoygol on aljanna ay ko pihum yawita kum ko aduna ɗo kono fi makko hino mawni ka lakara ay joni noon si añiri goɗɗo noon kadi saabu ni tun o wiyama o waɗama añiramo ni tun o wiyama o waɗama hay fusi sikkoɗa hen ɗon kadi haray noon ko honno ɗon kadi ko musa par ce que gañanedi bon ɓe inni hino ñamira moƴƴi goɗɗo wona yiite wona huɗo wona yiite ñamirta huɗo yorko gañanede ko hunde wonde dangereux kono ɓay ɗum jommum yiite kono giggol si naadi aljanna kono ngaygo ngon kadi ko yiite narata ko ɗum waɗi so inni wa an yuhibbu lillahi neɗɗo on kala ko yiɗata hara ko saabu Allah ne ko yiɗirta wa yubkhida lahu kala ko añata kadi hara ko saabu Allah añirɗa ko yiɗirɗa nde hunde ko ɓay Allah no yiɗi nde komi añiri nde hunde ko ɓay saabu Allah no añire a famin hilan añ bon fi hilan añi mi falaka Allah hino faala mais komi añirta saabu ɗum haaju Allah e ɗum haaju Allah subhanahu wa taala haaju Allah ala e ɗum haaju yiɗɓe ɓen kadi ala e ɗum ko ɗum hay yimmo won oyi o ini wohimo huuti o dokkoyno huuti ko guddo ɗuroto hunde nden fiya hinde wela Allah hinde wela nelaɗo Allah hinde wela jule ɓen komi añata nde haaju Allah e ɗum ma ɗum ko honno lorata jule ɓen lorata hay fuy kala ko yiɗata yiɗira saabu Allah kala ko añirta añira saabu Allah ay wa yaqdubu lahu o tikkira saabu Allah neɗɗo on waɗum wa ya'muru bil ma'rufi o wona neɗɗo yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala manti mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi ko honnu waɗi onon mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo moftadi heddiɗi ɗin fopp par ce que on yamire ko moƴƴi haɗon ko boni ay ko ɗum waɗi yewɗen nanen konngol moƴƴol ko sadaka ay konngol moƴƴol hino wona saabu naadugol jommum aljanna konngol bongol kadi no wona saabu naadugol jommuɗum yiite ay wa yanha ɓawa neɗɗo on kala tawi kala ko yiɗata ko saabu Allah yiɗirta kala ko añata ko saabu Allah woni ko añirta hande kadi haray ko waɗɗima ɗum ko yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ay ko ɗum ɗum nam haray naɓata lere mon en yana aɗen heddoroɗo no gasa tan 10 minutes ha 15 minutes aray ɗon wawi nadde ka Jama TV sino wodi ko landoɗon wawol landade ɗon wawi wadde 206 209 plus 54 206 209 plus 54 walla 78 116 82 38 nam mana neɗɗon kala ko yiɗata yiɗira saabu Allah kala ko on tigi añirta o añira saabu Allah wa yaharumu alayhi alkaziba neɗɗo hellifaɗo hino harmi fenade ko wiyete fenade kon hino harmi ay fenade ko hunde haramude ay julɗo wona yo fenu ay bon enen noon hande pijiɗin hino hulɓini ay wal khibatu e ko wiyete ñoore kon mana ko no wiyete ñoore andi nelaamado sallallahu alaihi wasallam e maki ayu hibbu ahadukum an yaakula lahama akhihi maytan ene goto kala e moɗon hino yiɗi siɗɗo mum mana nena goto ma mawduɗa e reedu woturu waalo maaja fure yaha hetta ɗon huyre tew e makko taƴa ƴakka hiɗon yiɗi ɗum saba an ɓeni la auzubillahi ɓe makki awa rente e ñoore ɓeni nelaɗo si tawi woni noon komin wowlima konko ko wondi e muɗum nelaɗo maki ko ɗum tigiri woni ñoore karam ko Ibrahima ko fenowo walla ko wujjowo wona auzubillahi fo hino ko ɗum ɓe andira ka jarɗa o ɓen ko fenoɓe noon ɓen ko wujjoɓe ɓen ko ɗum e ɗum bien sûr ko ɗum woni golleyan ɗen
kono ɓay nelaɗo maki ɓay himmiɗo añi yo ɗum wowle e hooran mais gujjo on o yiɗa wowlede ko o gujjo, fenowo on o yiɗa innede kaari ko fenowo, o yiɗa nande ɗum hoore makko fesa tewni ko golle makko, o yiɗa ɗum. Ayi nelaɗo maki ko ɗum ɗon noon tigi 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 woni ñoore nden. Amma si tawi woni a wii kaari ko wujjo walla ko fenowo walla ko zenowo tawi o waɗata ɗon hara a fenoyi hoore on tigi, ko golle on tigi bonɗe ɗe woni e wadde ɗen tigi 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 wowlugol mo ɗen nelaɗo maki rente ɗum ko ɗum woni ñoore. ɓe maki noon bakkato muɗum on no yewati tawni siɗɗo ma walike mayiɗo joni a yaha taƴƴi huyre tew e fure a ƴakki bakkato kewata ɗon kon bakkato ñoore ko noon way. Ayi kono kay ko ɗum waɗi siɓe inni wa yaharumu alayhi al kasbe wala khibatu fenande e ñoore hino harmi e hoore julɗo par ce que bakkate ngoni moni jonno ndaare ɗen andi pellet hay warada hay wonkimaki sorta si fure waali ko ɗo ɓeniya tagi ɗon yawtaja ɗon huyre banu adama on ƴakka hiɗa andi ko hunde haramude bakkato mawɗo woni ɗon. Hay hita woni neɗɗo on heeɓi courage waɗugol kadi ko bakkato mawɗo noon ñamugol tewɗimmo muɗum. Ay jonno ndaare ko wiyete ñoore hande noon enen ñallal ngal kala kili ko jele woluɗa e hoore muɗum ila bimbi ha kikide ko jele wonɗa wolde e hoore muɗum. Ɗum waɗi si nelaɗo maki neɗɗo ndaare ko ɗum ɓeni neɗɗo hay taw woni sample ɗo joni neɗɗo so tawni o waali ko ɗo fure nelaɗo maki wowle siɗɗo mo gon ko moƴƴi. Ay wowlema ko moƴƴi par ce que malaka ɓen ko ɗum woni ko seeditoto. Ay ɗum woni ko ɓe seeditoto. Ay ñoore ko hunde haramude ɗum waɗi so ɓe maki rente ko wiyete ñoore kom wanna mimatu e baddi mbaɗidirgol yimɓe fitina ala fitnata nayima. Ay nelaɗo maki ko wiyete fitina kon hino waari ɗani memminta fitira sina neɗɗo huɗaɗo. Ay neɗɗo waddowo noon on ko memminowo fitina nelaɗo maki on ko neɗɗo huɗaɗo noon. Par ce que si goɗɗo ari ɗo joni wilanɗo joni karama ko Ibrahima wi'ima hunde kaari si inno awa mi nani accu nanira ka hundu ko an. Assalamu aleykum. allo bon so nataka Jama TV on ɗuytay télé on ɗuytay télé on haala par ce que la nande voix mon on ay on ɗuytay ay ko eɗo joni wi karam ko Ibrahima wima hunde kaari fami min de mari ɗo joni wi he Ibrahima kaarijo wiyima hunde kaari mi wiya awan ɗum mbawdi kam fanka mi yahata mi landitomo mi nani ko hunde kaari wiwɗalan kaari wilan ko hunde kaari wiwɗalan ça fait hunde nden ino hawni sa ko ɗum ɓuuri sattude. Bon mi tawete si kadi probléme ji boyi aya goɗɗo nara ɗo lanitagol goɗɗo fenade o wiya he kaari he mi nani wo ko hunde kaari wiwɗalan. Ay sa wi kombo wolama ɓena mi wolata no wolanɗulam on ko hunde kaari wowluɗa a wonali neɗɗo nunɗuɗo. Min sa wi ari ɗo joni a wilan he Ibrahima kaari wima hunde kaari mi nangata jongo wonga hewto hen ka makko si tawini ko mami landito min a wiwɗa kaari hunde kaari. Ay assalamu aleykum. allo non ɗo ay si tawi woni mami landitomo si ari a wiɗo kaari wilan hunde tawi mami landitomo mi nangati jongo on ha hewto yen ka bowlanɗo ma on. Ay kono wede bare ɓen hey kan kaari wima hunde kaari ko satti ono wona mi wolanma dey handi ko neɗɗo fenowo handi on ko neɗɗo fenowo noon on ko neɗɗo naafiqijo ko waddidirawo noon on wona duwaɗo tewtede noon. Assalamu aleykum. ɗuyte télé mon on ɗuyte volume on. ɗuyte télé on nani en wata famodirde. Ok voilà ɗon noddete ɗon haade ha sele on ha sese en wata famodirde on ɗuyte volume télé mon on ha sese taw woni ko yen famodiri. Ayi bon personnel an noon min noon exemple min komi yamirtamo kala arɗo innuma he kaari wiima hunde kaari wona noon min wolanma dey nangumo jonngo on ha hewton ka wiwɗo wolanma o lantir qirondiron yeeso makko ɗon mais kono mi ara ɗo joni modi wuuri kaari wiima ɗo hunde kaari wona noon min wolanma dey
modi wuri immoɗo yaha to ngelanitagol on tigi ton mais ko honno gonga wawata feñirde on gonno mi heɓirta gonga joni mi yahi milantagol mo fenande mais kono noon mi wowlata wowlanɗo lan o kaari feni e hoore am kono to andi ko yawko ko waɗugol fitane mo wone yaade si tawani ko gonga kam mi wone ɗaɓɓude mi yahay min kaari yeetike lan kaari wowli hunde kaari kaari yeetike lan ko hunde kaari wolɗa lan bon joni noon kanko mo wolɗa yeeso mum on emin wowla ɗon e an wol ɗon irodiren faami si tawani ko milanto mais min personnel am o min on si goɗɗo ari ɗo joni wi ilan Ibrahima kaari wiyima hunde kaari mi wiyaji awa kanko wowluɗo lon kanko wowluɗon si tawani ko gorko o wowla yeeso am min kala ko neɗɗo wowli e ɓawo am komi woni ha mi hucciti teppere ɗiɗi teppere tati a wowlilan miɗo andi haray wona a gorko si a gorko a wowla yeeso am minana. Assalamu aleykum. allo ɗuyte volintélé on ɗuyte volintélé mon naɗo en famodirta voilà so on ɗuytali volintélé on en famodirta voilà min ko noon min mi laynota ko goɗɗo arta wiya an kaari wowlilan hunde kaari mi yaha mi landito ɗum ɗon ilan andi a hulan a suusa reedu ko ɗum haɗi wowla yeeso an siɗa suusuna sika gorko a wowlayno yeeso am minana ay kono ɓay tun a wolali yeeso an koye ɓawa an wolla mi ɗan a timma gorko ɓay noon a timma gorko min ko min e gorko ƴirodirta ko min e gorko watta festo fesso golɗo lan e ɓawa mi ɗan ɗo timma gorko mi acca o yaada e bakkatu on ɓay haara o ño ilam mi accamo o yaada e bakkatu on ayi ko ɗum waɗi attention no wodi ɗo buy wonɓe juulurde janga waajo yimɓe itte sadakaji ɓe hewti a ñande janggo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ne ƴetta golle jam eɗum fof waɗa haba an mansura par ce que fiyon ɗum ɓay ɓe renano kundule maɓɓe ɗen e probléme ji programme ji jamaji ɗi juulay janggay waajoto kono fenayi oto ɓe ño ay yimɓe ɓen ayi o bakkatu jonɗa e moɓude ayi bakkatu jonɗa e moɓude hariɗa juulude ɗe janngude ɗe waadaji e ɓen kono noon ɓay hiɗa waajade a ñowa yimɓe ɓen a janngal qur'ana a ñowa yimɓe ɓen bon hande kadi noon ɓen ɓe wonnuɗa ñowde fop no ka sara ko gere aduna piiji bonɗi wonno golleji maɓɓe an hiɗa wakkidi ɗo hiɗa juulaɗe ɗa jangga kono ɓay tun a renano ɗengal mangal e ñowgol ñeeɓen hande kadi ɗi moƴƴere jokkugol noɗa on fof ɓe ƴetteɓe jonne kamɓe koɓe wonno aduna ɗo eɓe jokki ɗo weeli foti yahon lakara kadi ɓe lumboya ɗon ɓe acca par ce que moƴƴere ma nden fof wontaniɓe ayi a ƴetti pewal mangal a soditiri majjere ko ɗum waɗi attention neɗɗo il faut que renoɗa renagol ko jommum nafi e ɓenni reeno Allah subhanahu wa taala walle pullo fo tawni Allah walle condi o sindi haɓɓi ay ko hunduko kala mo renal ngal ɗengal mo renal ngal kunduko muɗum bonnanay jommum ko heewi ay bonnanay jommum ko heewi ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki neɗɗo ko ɗum woni ñoore siko o wujjowo siko o fenowo siko o jeenowo ko hunde wotere pet ay par ce que neɗɗo ɓe wi neɗɗo si tawni ko bonɗo toranamo Allah yo Allah fewnumo hiɗa wawi noddude on tigi kadi mana neɗɗo siko jeenno walla siko wujjo walla siko fenowo mana ko wiyete kon addinu nasiha hiɗa wawi noddude mo kanko tun waajomo watta mo feere mo ahi ɗan kadi terto sika ɗi piiji surtout si tawni hara ko siɗɗo ma ko minen wonɗa e hersinde bon hande ko indema wona wolede kaari ko gujjo an ko wujjo minen komin waɗa hersinde rento on tigi waajomo itta moye feere watta moye feere an tun kanko tun ko laaɓangoye mo reedu ɗum ɗon wona ko boni mais yawgol yaynamo hakkude jama on ko ɗum ɗon woni musiba on ɗum woni musiba eyi bon wannamimata ko e baddi wal kibru e mawnintinare ƴettitagol neɗɗo mawnintiniɗo townitiɗo ɗum ɗon fof ko hunde hawnide kadi al kibru ko wiyete mawnintinare ko ɗum ko hunde hawnide tan eyi joni noon ko wiɗen noon woodi ɗo buyɓe andanɗa hoore ma hande innal insana la yatiha arra'ahu stahna neɗɗanke hino bewa hino townito si heeɓi jawdi inna allaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhurin Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa neɗɗo mantotoɗo bungowo ayi hey neɗɗo no ƴettito ka horleydi ɗo kono Allah subhanahu wa ta'ala o wi jihaɓe Allah ɓen yahona alal ardi hawanan neɗɗo ko jogiɗa ɗo gandal o ko jogiɗa gandal ko marɗa ɗo jawdi o ko marɗa jawdi Allah subhanahu wa ta'ala siɗa jawde ka hor leydi Allah ndi waɗu doy cippintin hoorema par ce que hande hiɗa ƴuray hor leydi ndin ɗo hina manto hiɗa ƴettito janggo a tawi ndi leydi ndi wonɗa ƴurde hoore mumen janggo kan hande ko woni e hoore ma de janggo tara kan kayri woni e hoorema waɗu doy
banu adama ko leydi ay ko ɗum waɗi sababu tane la yuhibbu kullu muhtalin fakirin neɗɗo yiɗa kala neɗɗo townintiniɗo mantotoɗo bunga assalamu aleykum allo 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 ɗum wiyete télémon o sinaɗum en famodirta moƴƴa ko on mboɗon nodda on to Mouhamadou Bari naɗude depuis Mouhamadou Bari waaw wonɗo aslem wonɗo aslem Amadou Bari Aselen naala toon jam toon bisimilla mon ko Jama TV ko yuro rek welta wadde émission weeli ha Mamadou Bari Aselen min salmini ɓe Aselen fof awa on hirama o sar yo Allah firta on arsi ke haɓɓana on kata amin yara minen kadi hokka men baraji ɗi amin on jaata waɗa en nani jaaɓe on jarama waɗi neɗɗo on ɗen andi en fof meɗen jangi janga en fof meɗen hiɗen andi Iblisa ko huɗira o itta yurmede Allah ko saabu townintinare saabu mawnintinare ay neɗɗo kay ko ɗum waɗi neɗɗo toujours kono yewtirɗen nanen noon si a jangi a andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa taala wi ko taga aduna kon fof aduna on fof e koni aduna ko saabu makko woni ko tagira nelaɗo maki hay goto natata alijanna sina so tawi min Muhammadu mi naati alijanna kono hemote si oɗo hino teddi fi oɗo hino mawni ayi bon oɗo o cippitiki hakkude sahaba e makko ɓen si ɓe yaltino ɓe yeehi jihadi si kala ko gollete nelaɗo Muhammadu sallallahu immotono o golla ay o teena leɗɗe joni exemple Fatima nene Fatima nelaɗo Muhammadu sallallahu sallam e maki ay mana ɓeni Fatima ko feccere ya min Muhammadu assalamu aleykum assalamu aleykum on ɗo wiyta télé on seeɗa on ɗo wiyta télé on joni nelaɗo Muhammadu sallallahu sallam ɓe maki nene Fatima ko feccere maɓɓe oɗo o yahi o gollani modi makko kanko e modi makko ɓe yehi moyen ɗuuɗa o golli ton o soñji o tampi ha juuɗe makko ɗen fof waɗi bowolle bon o ari ko baba makko o yi baba o ni walla mi heɓa gollowo pourtant nelaɗo hino mari capacité muɗum assalamu aleykum allo ɗuyte télé on o lan nande voix on ko télé toon so ɗuytal télé on en famodirta kala noddo o ɗuytu télé on ha sesa ay o ari ka nelaɗo mari capacité muɗum o yi baba ɗaɓɓanan gollowo jonnan gollowo ko wallitolam min e modam mi golli ha mi tampi ay bon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maki mana kana a yiɗa heɓugol baraji ay ko ɗaɓɓata e modi ma kon ay mana kamɓe ɓe andi koko gollanta ɗon hoore makko o gollanta modi makko o yango ley koyɗe modi makko ɗon kon baraji ko wonanimo ɗon kon ko ɗum ɓuri marno capacité le jonnugol mo ɗum nde ñande ko gollanamo mais nelaɗo ɓe jaɓali ɓe maki yo yaw o yangano modi makko ayi bon siko enen hande min hande si lata woni hilam mari capacité ɓiɗɗo an hino jomba hilam mari capacité déjà na ha inna yomi ɗaɓɓamo gollowo ayi hilama wadde tout possible fi wota ɓiɗɗo an on tampo ayi hino sellagoy mais neɗɗo on toujours neɗɗo ko fokki wona neɗɗo cippitiɗo taw mana fo attention ay neɗɗo on ko ma on tigi cippide ko waɗi neɗɗo on andu ala kulli haali ndi leydi ndi wonɗa ƴurde hoore mum ɗo mawnito tabi no janngo a tawi ko ndi leydi woni e hoore ma tawi ko ndi janngo en tawi en wonti leydi ko honno jari ɗemba marɓe ɗuuɗuɓe hannde no e nder ndi leydi ganduɓe ɗuuɗuɓe hannde no e nder ndi leydi fiya mum deƴƴino hokko ay lutti so goɗɗo tawoyiɓe ay kono ko honno woni ngol mantagol towni to famintina sa woɓe wona men way sayino ya sikke ka hoore duule woni asikke ka duule men fokkiti ay ɗum ɗo fof selata towni tagol ay bon ay wal usubu e haawi tagol ay non min tourde bien min mana haawi tagol mana kañum hollugol kañum no gaynani hoore mum ay warriya u e ko wiyete yiingo kon ay yiingo ay
wassumu ati ay e nani ene annanali ko kaari wi annanali ko kaari nan annanali ko kaari wi ko wiide nane ko baddi ɗum ɗo fof ko hunde harmude ko hunde harmude nani ko ɗum woni baddi ɗin hannde ɗum no waɗindirdeɓe nani wal hasadu ay ko wiyete gañanendi kon gañanendi neɗɗo renteɗen ko wiyete gañanede ko hunde harmude hunde bonnayde golle dewal ko ngal mawde o ko ngal mawde so gañanede naati e maggal ngal bonna e dewal ngal ay wal bukudu e nguddan wona hunde moƴƴude joni noon probléme gotono ɗo neɗɗo wota en sikku ko patron e ɓen tun hani okkude par ce que a anda neɗɗo ko okkuɗa o ko ɗum marɗa ayi iɗon andi ɓe wi nelaɗo amadou sallah sallam kamɓe si ɓe hirsino dammol mana si ɓe hirsi dammol ɓe okkitirayno fof ha heddo beleru ndu ayi assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi ñalla jam jan ɗum ko onon hon ɓeyɗo nodda on to gala ok ayi nelaɗo ɓe okkitirayno ha heddo beleru ndu eyi bon mana hiɓe andi kamɓe koko okka kon ko ɗum ɗon ɓe mari bon ko ñama kon ko ɗum waɗi sinaɗo maki la yuminu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi neɗɗo so tawini a ittay sadaka ko anndanɗa hoorema ko hunde nde manati ko coñci ittata sadaka ko coñci ɗi annduɗa a wattike ha fultike Allah nama ɗum ɗon a considéra hande kadi ƴettaɗi noon okkitira wona ɗum woni sadaka ayi ko woni sadaka ko anndanɗa hoorema ko ittata a jonna kon ko an tigui ko anndanɗa hoorema wonde ittude sadaka on si a jonnama ɗum haɗa yiiɗa weltori ko ɗum woni sadaka ayi ko ɗum woni sadaka ayi na ko anndanɗa hoorema an tigui sa okkama haraɗa nde a yiiɗa ɗum a falaka ƴetta ɗum ɗon okkitira siko ñamete ko annduɗa a jokki ɗum ɗa fade joni bonni e jungo ma joni a considéra hande kadi ƴetta inoɗa wadde sadaka hande na sadaka ko ɓay a ani diye muɗum ko ɗo waɗa seeɗa okkude par ce que konko okkuɗa waman yuqridullaha ardan hasanan yudaifu lahu adafan kasiran ko hombo ñawlata Allah ñamande moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala yoɓama ko ɓuuri moƴƴude nde ñamande ɗon assalamu aleykum waaleykum salam ko onon homɓe ɗo nodda on to ko Habibullahi Diallo depuis Grand Yoff Habibullahi Diallo Grand Yoff ɗomo jam jantu nala toon jantu alhamdulillah Habibullahi Diallo bisimilla mon ko Jama TV no ɗo émission mo no laba moƴƴano on jarama yo Allah weltane amin woni ndaara on ɗo few ɗo on jarama Grand Yoff fof salminama amin on jarama yo Allah welto on jarama émission ko émission mon sa nani goɗɗo janggi ke waaji o heɓo heɗitotoɗo eyyi ko gonga eyyi ɗum kadi ko gonga janggi heeɗi kadi fof hino fota baraji eyyi on jarama on weltanama on jarama inchallah haray joguite émission ko émission mo ko noon haray neɗɗo on ko mana ko hombo ñawlata Allah ñamande moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala yoɓita on tigi ko ɓuuri moƴƴude ko ñawlimo ɗon kon ayi mana o wi mana moƴƴere hino wayti mana moƴƴere baraji mum kono mana sa waɗi moƴƴere hun gotum ɗum hina sa ƴetti abbere wotere maaro a sanki ka leydi nden abbere ɗon nde immo nde cawta nde waɗa cawti temedere assalamu aleykum aleykum santullahi Oustaz Ibrahima Doumbouya nala toon jam tum onon homɓe ɗon nodda on to aslam cat Abdourahmane Ba Abdourahmani Ba min falal no landat ɗum firawna ko duuɓi jelo mayirno firawna bom joyi ɗo histoire makko gara ɗon fokke simi dartoyi inchallah kono wawi darde après dara nani inchallah rabbi on jarama émission mo gon laaɓa Abdourahmane Ba ok Allah ala sala jaɓi san Allah heɓon ko ɓuuri moƴƴude on jarama eyyi mana ko hombo ñawlata Allah ñamande moƴƴere mana sa waɗi fi sabilillahi
ɗum na son tigi waɗi sa bugike cawtol gotol petti ka leydi ngol cawtol ɗon ngol waɗa ngal abbere wotere ngol immol ngol waɗa cawti temedere ay ɗin cawti temedere ɗon cawtol kala adda gabbe wulure ay mana baraji moƴƴere ko noon wayi joni noon kuya ko wiyete noon waɗugol baraji moƴƴi ko ya mana ko ya okkitir ko moƴƴi kon si tawini kon ko wonɗa wadde sadaka ɗon wona hunde nde sokolɗa bon haray aɗa mannaki haray wona sadaka waɗɗa ay ana sadaka lantuna lobira hatta to hebbuma hatta tun figoma to hebbuna on wonta yimɓe ɗigguɓe ha tawata hara ko yiɗi ɗon kon ko ɗum itta toon sadaka hara ko yiɗi ɗon kon ko ɗum itta toon sadaka mana ay waru etul fajri alal khayri e yiɗugol moƴƴere e yiɗugol ɓural e dow moƴƴere kañum si moƴƴere hewti kañum ko hoore mum tun jiɗani ko hoore mum tun ɓabanta yiɗa ɗimmo mum go heɓa ay ɗum ɗon kadi ko hunde harmude ɓeyni moƴƴere koko yaññete ay moƴƴere koko yaññete ay wal hamzu munƴolgol gite wal lamzu e munƴorgol gite wal abasu e ko wiyete fijidaru caakani aduna ɗum ɗo fof ko hunde nde andanɗa hoore ma hunde nde sella nde wawata ɗumannade nde ɗumannaki dagaki ko wiyete aduna wiyete kon aduna manata aduna naɓore ay fijidaru aduna wassukhuriyatu wiyete sulugol jokkugol yara sula o hulɓini eɗen andi hay yimowo on yimi oyni wowota jokku yara sula ay kata no wallira mawɓe ma ay wa zina e waɗugol zina no fof ko hunde danaɗa hunde ma hunde haramude wan nazaru e darugol ilal ajnabiyati ay debbo janano eyi ɗum ɗo fof ko hunde haramude joni noon ɗum ɗo fof par ce que a wawata rentade par ce que hande ko rewɓe ɓen waɗi hoore mum fan wonɗo wo ko yo ndaaru si tawno hara kala sonnajo yaltaynoɗo ƴette no coñci l'islamu libasu taqwa no wi'irno no sonnajo hani yaldirde noon o yalta walla harani hima no woodi aduna on kono ndaare hande si a yalti ɗamari feereta yitere ma nden piye e ko harmi kon amara feere akhiru zaman wona auzubillahi watta lazzazu bi kalamiha ay mana e dakimitagol haarade sonnajo yewtudugol e rewɓe ɓe janamɓe ɗum ɗo fof ko hunde haramude wa aklu amwali nnas e ñamugol jawle yimɓe bi hayri tibi nafsi ko alda e ñamaye belaye ñamanaɗo on mana tiryandugol jawdi on tigui puusugol on tigui no ñamira jawdi makko ndi nakkugol on tigui janfamo ha ñamamo jawdi makko ndi ko hunde haramude eyi hunde haramude hande noon heewi ampagay hande ko ñamidiro woodi ay ñamidiro eyi wal akulu bis safaati ma ñamugol coggu tefoore bon joni min simi bonniɗo joni asi ko min jogui bonnere mi yaha mi yiida e ñawoɓe ɓen juge ɓen mi ƴetta jawdi mi jonnaɓe fiya ɓe wallan fenade an nden wonta gonga eyyi ko hunde harmude eyyi amman safata mana kala ñawɗo ñaworete ko ñawore bonde hina wodani mo geɓal e geɓe yiite ayi aw biddini ma ñamugol coggu diina ayi bon mana ñamgol coggu diina kala ko gollata mana ko yo yoɓe kala ko wattadi ne so tawni goɗɗo mayiɗo joni exemple min hitande goo mi yahi kamen woɓɓe goo feƴƴini wallahi no yurmi ha tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe naɗuduɓe moyen ñande jontugal ngal men tawtodirɗen woɓɓe goore ɓeni joni ɓay haray hiɗen andi ɗo yo feƴƴinde ɗo wo janggante goɗo hara yo ar goɗo jangge ɓeyni wosi ɓe yahay wosi tawi woni janggete haray ko maɓe waɗa lettre liggi on noddoye mana maɓe dara ko ɓe addira janggoɓe ɓe haray nani tum ɓe addata wallahi ko ɗon wola poɗodira ɗon ha ɓeni so tawni ɓe heɓali ko ɓe addira janggoɓe ɓe haray ɓe wata addede ɗo janggoɓe par ce que aroɓe janggol ɓe haray wonani tum ɓe addata hay e goɗɗigo a biddini ñamgol coggu diina ayi mana karama kojo si a woni jannowo a woni wajotoɗo
si a okkorama e hoore ko wonɗa wajjade kon ko wonɗa e jannude kon a okkorama no daganima ay haramanama mais kono nayi on tigi impose nayi on tigi impose ɓay tan laari exemple wona ɓe jannoɓe ko waɗi noon qur'ana hay goto wata marde joddi alqur'ana alqur'anul karim hay goto mara joddi alqur'anul karim ko ɗum waɗi ɓe imamuɓe ɓe yeton imamuɓe ne fayi aɗo yeeso men julna e ɓe karma koɓe wonɓe jannude ɗo waajo ɓe hino doit heɓude salaire ministre hino haani par ce que fi honu noon ko waɗi sina jogiɗo imanu billahi ko ɗum waɗi so ɓene janngoy ɓen joni ɓe fene ma winima ɓe ñama e coggu ngue naari pour le fouta kono wiyata en ɓene sako wiidi darotako ka joni sa jonniɗo joni karama koynere mari ɗo talibaɓe sappo noga jannete e wimi kiide ko golle maɓɓe ɓe akkitata ɓe ara ɓe janna ɓe bon ko golle maɓɓe ɓe akkitata ɓe yaaha ɓe julna waqtuji ɗin ka julirde kadi ɓe yahay ɓe janggoya ɓe ɗaɓɓoyngal gandal maɓɓe bon kamɓe kan haray ko ni tun ɓe wurirta ko enen ɓe woni e jannude waajo janna ɓiɓɓe mumen na yen daro na yen accu ha ɓe impose o waɗane men hunde kaare ko enen woni hani immade impose o jonnaɓe ko dowa waɗande kon fiwata honi fiwata ɓe woni correction fiwata ɓe ñama koɓe harmi walla ɓe fena fino ɓe heɓira mais si tawni noon a waɗali ɗum ɓay haray sako wiide darotako si imam on o wallitaka o heɓa no wuurira ha o wawa darade o julna waqtu ɗin ka julirde ha o wawa darade o hiwa dina makko kan o jangga o waajo si o wallitaka siko fayɓe woni e jannude o alaka e wallitede no wawa ha o wawa darade o janna fayɓe ko fiyo ɗum hayta o lando o joddi par ce que sako wiide darotako gollude ma hay si o golli o heɓata salaire o yoɓetake par ce que ɗum hino woɗɗo no woodi ɗo wonɓe gollude ɗo faami a yiyay ɗo joni woɓɓe go société ji gono jogani ɗo golla e mum salaire ji 3 mois 4 mois sali ɓe yoɓude ɓen si ɓe yeeɓe wujje goɗɗo ɓe triyandi goɗɗo comme bon saabu ɓe yeeɓe wujja ɓe triyanda na golliɓe sali ɓe yoɓude ɓe kono karma ko ɓen kamɓe si tawni ɓe kipaka no ɓe wawa renirde dina maɓɓe kam ala kulli halle sinamo Allah subahanahu wa taala waɗi imanu e muɗum bon feere Allah sa moytaki ore way kode peyande go fino heɓa no wuurira par ce que sako wiide darotako ko ɗum waɗi so karama koɓe ñamugol joddi dina ko hunde harmude kono karama koɓen kadi ɓe wawi dadde ɗum no wosi tawi woni ɓeɓe kipi ɓen ɓeɓe almi ɓen ɓeɓe woni e jannude ɓen ɓeɓe woni e wajade ɓen dariki walitike ɓe fi noɓe wuurira haɗa ɓe wawali heɓde ñamude ko harmi sina ɗum ala kulli haalen sinamo Allah subahanahu wa taala walli metta e fi seeɗa namo haray jama tv hande ko ɗo wonde e darade tor Allah subahanahu wa taala yo Allah firte ngar sika ɓanen kata dande en Allah wata dande en kata e kasara dande en saabu gaño dande en bone iblisa torki Allah subahanahu wa taala onon heɗitiɓe ɗo ɓen fof nodduɓe ɗo ɓen fof yo Allah subahanahu wa taala okko on baraji ko nodduɗon kon heɗita gongol aray ko talibajo moon wona ɗuɗugol gandal woni ko joƴƴini men ɗo wama uridu illa al islah balli ko minni walaw bi aya aray en torki en fof yo Allah subahanahu wa taala firtegal sika ɓanen kata dande en alata dande en kata e kasara yo Allah subahanahu wa taala hibban en selliginelaɗo sénégali e laggine yo Allah ɓuttinan en sénégali ɓuttinana en laggine yo Allah ɓuttinan en sénégali ɓuttinana en laggine yo Allah subahanahu wa taala okku en lamɓe fewɓe yo Allah okku en karamakoɓe fewɓe yo Allah okku en lamɓe fewɓe yo Allah okku en karamakoɓe fewɓe dande en alata dande en kata e kasara dande en saabu gaño dande en bone iblisa ala moƴƴinana en ɓen guureji men ɗin أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.